Kmetijsko revolucijo. You get friends passing through you like wind through a wind chime. Here's a dance with a king black and a brick to make it last. Yes, here's a room so warm and blood clot. I swear you will Marko, Dima, wait. Iva, Nika. Mistake these walls to stand. Don't worry. Je tudi homo erectus, to se bi rekel človek pokončni človek. Ampak seveda dejstvo, da danes temu ne moramo več reči skoč. Čeprav ljudje so pokončni, ampak noben več nima tiste prave hrbtenice, se mi reče.